Ya, de hecho. Nah, jadi keluar hotel ini langsung pasar, yaitu pasar Petailing. Jadi ini yang namanya Petailing Street. Di sini tuh pusatnya barang-barang murah. Jadi ini Petailing Street alias Chinatown alias Kampung Cina. Pagi kita mau sarapan fast food terus. Jadi kalau mau jalan di Petailing pakai sepeda, you can rent it. Gratis. Tidak gratis. Semua gratis. Double maunya gratis. So we gonna go to Kasturi Walk. Thank you. Welcome to Kasturi Walk. Aduh. Rasa warna kosong. Dompet tidak ada uang, dompet kosong. Jadi tadi udah beli tas sama dompet, tapi kata udah habis shopping dompetnya jadi kosong. So kalau mau beli oleh-oleh di sini nih pusatnya, ini Central Market. It's durian. Ada second floor also. Ada second floor is only for batik. Jadi ini pasarnya kayak pasar atas kita, tapi lebih rapi, lebih bersih, adem, pakai AC. It's Upin Ipin family. Sini semuanya dari perak, House of Silver. So if you want to buy something from here. Kita pakai. So good in here. Semua kita pasang.
many people. Okay, it's good. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, please be nice to me, fish. Putain, c'est bizarre. C'est bizarre. Kaki dabul kotor, jadi ikannya makan kaki dabul. Nggak ada yang makan di kaki Uni. Ini. Kaki dabul busuk, iyo. Menggelitik banget. Jadi ini 10 ringgit buat 15 menit. Ya, 10 ringgit 15 menit. This one, Be? Be? So, kalau mau transportasi gratis, kita bisa pakai bus Go KL. We are in Bukit Bintang, in front of stadion. So, ini between men. When you recall it, You said main entrance. This is the event for shopping. itu little. Kita lagi mau nyobain makanan Korea. It's funny. Bukan di rumah. Hari hujan. Rancak panas. Selamat.